Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarangan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At iba nagkasumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadto iti pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawak iti rin bigat na yung mga oras ng mga aldaw kada kayaming sa kapada. Kat padanan nyo ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Elisir na napoluan Gura! Omo, nukaguram tawag Gura! Nasayat ka niti gumura? Numabalin na kumakit awan kagurgura tayo, ken awan matmanggurgura ka na tayo, di ba? Paki-share di program at tayo papagayam. Share this program, please. Share. Yon, sagudahin ko ti surat. Ama. Dayon. Dal-dawon. Tayo rukin. Di pagkasalitaan kalusat. Di pagkasalitaan, kung tayo i-ready tayo record. Pagkasalitaan, ni pagayam tayong Elisir, nga napoluan. Gura! O nila tamaten, gura. Na manumabalinggat awan kumat ti gurguraen tayo, awan kumamat ti gumurgura kada tayo. Nagpintas ti biyag no kasdiyan niya. So ngikaten nyo tanyaman na gura marikrik na ayo. Sagudahan nga ti surat. Dear Manong Nemi, nagkuyog kami iti asawak, iti dayta nga malem manong. Ket iti panagawid mi, dito'y balay. Kitak manong Nemi, digiti naintar manin ngobing, ken natataingan, ngagpalpalama. No apigit di manong Nemi, ngadari kita tattao ngagpalpalama. Net aramidan, dagiti naganak kadakwada. Sa dinot ayan, di naganak kadakwada. Di kakabagyan. Tinalyaw nak Manong Nemi ni June ng asawak. Nakita naman ti panagrupan nget ti rupa. Sweetheart, naman ti mapaspasama ken ka. Abagin sarding mo ti kotse. Babait lang. Papay. Ninlukat ko Manong Nemi ti sarming titawak. Pinayapayak Manong Nemi di kadagpalpalama. Taka manin. Mangtad kamat laing. Adon tumanin ti masaom. Di nakadlata bibiyangan. Taka manin. Rimtab manin ti gura tabarukong mo. Ay, again ta na kayo. Tekang kayo ti kwartayo, ha? Thank you, sir. Thank you.
At sa lutsud ko, abay nagdunglit kayo. Kit, abay ngagpalpalama kayo. No, saan kami nga nadunglit? Saan dano kapat yun ngagpalpalama kami, sir? Ngayon abay ngagpalpalama kayo. Ewan ba nga mininatang kinanang ko? Pinanawan dak iti manadagak. Imbatig dak iti kwa. Iti ruangan ti balay ti may nga bakit. Ngayon tinang tarakin kanyak. Ayun ang arudan ti bakit. Natayan, sir. Awang kabagyam. Awang matmayat ang mga alakan niya. Abi nga saan kayo mapanjibaya hampunan. Narigat ka numot sa diya, sir. No awan ti agdunar. Handa ka mga kompleto nga mamintalo ti may saldaw. Di na pipid diya nga ron. Tatapaglinungan daw, ano pang pagturugan da. Honey, may bayag taon na yan, di ba nagawid ta? Sige. Nagindar kayo roti kang kayo ti kwartayo, ha? Anyang roti marik na ita kada kita naganak kada kayo ng baybay kada kayo. Ti ama kada inayo. No makitak lang ko danog-danog. Kang kanayo nagadildilawan ti asawak panong name no kas jay. Ngagkak. Tagitag palpalama. Kano apay nga ibagak. Kadakwada nga rumbeng laing nga kurain da nga ilunod da kita naganak kadakwada. Nakasangbat kami nito ibalay manong name. Kita, imbes ko mamakaina na ka. Yung makarik na ka ti banog. Nabanugak siyempre. Nagbalmalim ti ba nagtrabaho iti talyer. Nga orisan ka kung mga nagtrabaho. Tas ikan ti boss. Dada pa iti rason no apay nga. Iking ganay ta. Saan tamat langin madan ti anak. Tapno at ako mamat kaduwata to. Noong nagpaspasyar at ako mamat kaduwata. Tas sa kanila kim basol. Nuabi nga sang kagsikong. Napadabat nagpasekap nga duwa. Awang matdiferensyada nga duwa. Saan na tangang paraburan ni Apo Diyos? Nuad na imula agura iti barokong mo. Tulamin. Ikata mo tiguran. Di nagpakadalagan. Sige. Anawan dito yung agristimaran. Mangalat na kami ti katulong ta ako nakadi mo kayat. Apay nga mangalat na langit kayak man. Kaya tamat gantuwa. Mangalatan to lang ti katulong ta. Ito na da may isa ang ganit talo nga anak ta. Pinanawan akong ti asawak manong nemi nilokat ko ti TV. Mapagpagisumit manong nemi. Nga ti mabuya. Ti mabuya, ti eksena manong nemi. Iti TV. Diyan mo noan niya nga teleserye da ito ni teleserye man. May isa nga ina amang baot iti anak na. At damit ti ama nga mangbuybuya imbes nga anawain na. Imbes ko mga anawain ti ama, ti asawa na nga mangbabaot, ti ba isa nga ubing iti eksena iti TV. Manong nemi, timulong kit di. Napanamat adada manong nemi nga dinanog ti ubing. Makapong tutak. Inidip ko manong nemi ti TV. Nga mabalin lang ko makit pang-urik data nga TV. Oh, apay manen. Eli sir. Apay, ano man kapungtot mo? Ti eksena iti TV. Apay. Ay, Diyos ko, ya. Ala. Anya nga tangamin no ko, mapamusublian na kita tao nga nang ibulami tigura. Tapno niya. Tapno ipeksak kadakwada. Tigurak kadakwada. Tapno ipakita nga. Nga ori nurumanda ka. Nga ori pinagtalaw da ka. Kaya at least saan nakabinaybayan niya po Diyos.
Kapag nagbalegi ka, dan bukod ta nga balay, napintas nga balay, at dapas dek tinegosyo ta. Ken, insagutan na kanya po Diyos tikas kanya ka na napintas, singbet nga asawa, nga magipatpatigonay keng ka. Amang Alicer, nakasaysayat ko ni Apo Diyos. Tatilikodan, nga di mo amo ti mamakawan, kat pinaraburan na ka. Imamom, no, amo mo ti mamakawan, dakil di pamatik nga, paraburan na tan ni Apo Diyos, iti anak. Takasalo nga may kategora iti pusok. Iti barokong ko. Kat oras sa din mo papanak, may palpalagip kanya, tinapalabas. Itay, sinardingan ta nagidag palpalama. Sila makitkitak, tibagik kadakwada. Tanapadasak met, timanong ang tawan nga nagpalpalama. Ti eksena iti TV, napadpadasak, tidangdangran, nadangdangran, nababaot. Sa dino nga minti ayan ti amak. Ken sa dino tayan ti inak. Apa nga binaybay andak, apa nga impandak iti bayang punan. Sweetheart, di makasungmat amin di kita. Kahit isudang mismo. Dagi tinagandak kanyak. Kuhain. No dadapay la si bibya kita. Ingkat tuntunan nita. Kahit sulod-sudam kadakwada. No makita kita, kasano kasarita kita. Nadaking ka. Apek katawa ka. Kahit kalabag katawaan. Agpraktis ka nga muna ah. Nagpraktis. Agpraktis ka nga muna, no anyan tut ibagam, into no makita mida. Laing ka ta sarming, tagpraktis ka. Kasla data ladawam yan ta sarming kat kasla isut amam. Yan. Lagpraktis ka. Mabanog ka pa eh. Isunod nga mabanog ka nga agungat ka. Nadagsan da barukong mo. Sa bagay, no maipeksam tiguram, malaganan. Kaslakan siya kumasa, kas pagarikan siya ti inam. Tibagam no makita nak. Hoy! No, ala, kikduta. Kas tanukan, bugkawam no ka? Hoy! Kuna ka? Hoy! Ala, Diyos ko. Luko ka na nakiktutak. Nagpigsat pa ng goy mo. Hoy! Ulo! Sika nga bakit? Sika ti inak? Apay nga di may pas nga inak at binaybay anak. Kanya ti klasem nga ina. Hawa ng puso! Hawa ng karwa! Ala, ma-high blood ka, sweetheart. Ano da, ma-high blood ka. Kaya nadarami din mo sumarno. Mabali mo ka di ka tong patungpaan mo na pungut-pungutan. Yung laglagi, Pem. Inakit inam tulata. Kit ko na ka. Haping impas na inakbet lang. Ana? Tekto. Agpraktis ka. Haping impas na inakpay lang. Hindi to tabi na bayan nakmet. Yan, laing la. Sumarno nga dialogue. At siyempre, no anyan to nga taramidan di inam. Siyempre nga, pakawanan nak, anak ko, pakawanan nak, kunanan to. Katsong bata na to siguro. No apay nga binaybayan na ka. Yaman nga amin ti istorya mga talaga, sweetheart. As yun nangipan keng ka, iti bayang punan. At dahil din puot ko. At naman gahim puot mo, itin.
Ngayon kaslajak malagi. Pagamamta, adak madlatan di mako nga bayang punan. Nga nakadadudag iti padak mo bing. Ngayon sigon di istorya. May sa kano nga lalaki. Tinangipan kanyak sa dyan. Kasi yung ti makadakes, anong nabasamak, di ba? Di bayang punan kat iti pangkitaan da karek ti mayat nga mangampon. Di saan nga madan ti anak. Kayat da ti madan ti anak. Mapanda ti bayang punan, sakit magkita da sa jay, iti mangampon ken ka. Nindaw dawat ko matidi. Nasabi ko taada na siya at gagbalingan na kanak kanyak, kamampun kanyak. Mom, sanda kaya tikas kanyak? Tapay. In-interview dakmet. Tapos siyempre, kiti mga umay mangalat ampunan dakit interview da ka. Ket. Sumong batak na. Baka sa mo amot umisem. Who and sweetheart? Awan na ngayat ka nangampun keng ka, idinasapa pa ilang adda ka sa jay, gabuta, nakamisuot kamet. Nakarupaket kamet. Gabuta, adalat tagura yung tao, uneg mo, yung tabarukong mo. Kit pati na kita agampon, kagura kita. Apay? Ibagada nga mismo. Iti sangwana. Ay, sanga kasken ka, ti kayat mi, barok. Kunada. Ti kayat mi kumakadatay, da kami ti mariingan na, anaganak kang kuwana, da kami ti mangisuro kang kuwana nga agsao. Kapag nga inaibandak ko na, makapungto ta. Saan tagayam nga sa gayam nga sakbil niyo, apay aibandak ka rin, interviewan ko na ka. Yung kakaubing ngam sweetheart, itinangimulat igora yung tabarokong mo. Kasi sino kumaro ti maragsakan? Sino kumatisang nga gumura? Salsaludsudak. Aping nga dak dito eh. Ayan, dikit naganak kanyak. Aping nga pinaybay anak. Anya ti klase na naganak. Aping tulok na nga dak dito ba ampunan. Di ka marigatan? Nga mangbakbaklay ang mangkarkarga ito na ito nga gura iti barokong mo. Nga madamad lang ang ampun keng kasang kadi. Wen, idi walon titawan ko. Saan nga baknang? Kabuta, idi makitak tilangada. Kagangailang terwaten da. Sa nakaskaligda do mga mapan mga ampun sa diya nga makita mo nga baknang da. Yan. Kurong-kurong pagidi at lugan da. Nga imay di bayang punan. Nakatsinelas pa di bakit? Bakit? Bakit ko nakidiang? Taubing ak pa nga ron. Nga bakit itan? Kahit ano na masama? Sinulusot mo ko apay nga sikat kayat da kahit 8 taon mo. Amon ko nada. Sikat kayat mi. Gabuta saan nga nasken pa nga gumatang kam ti diaper. Haan nga nasken pa nga gumatang kam ti gatas. Saan nga nasken pa nga pataklinda ka. Saan nga nasken pa nga isuro da ka nga agsao. Saan nga nasken pa nga kwasjay. Sikat kayat mi. Gabuta makatulong ka kada kami. Ket, simurot ka? Simurot ka? Takayad dakarot ng ampunan. Tapno di kas takit makarwara ko ni payampunan. Amam ka di biyag sa di bayampunan? Saan? Jakpad na ampun. Kagurak digidi nga mong andre. Kitam? Talagang siyak sa laing sa mga kagura. Amin sa nga tatao at kaguram. Kagurak.
Abi ko na, no adda dumteng nga rasyon, makita, sanda nga idasar amin. Ibursada, sanda nga igatang amin ti, ipaida ka na kami. Nga dito tiga po na no apay nga, agkurkurang ti kanin mi. Ano tikit mong sawin? Aglulumbakam to. Nga agpila. No tiyempot pandangan. Tano adda di udi ti pila. Maibusan ka. Hanya? Kung? Agdidinurong kami pa kiti Kasi dyan tibiyag mi. Gusto nga kayat ko't maampun tapno hana ko nga agpila pa'y no mga anak. Nga kompleto't makan. Kahit ko't maampun, adda may ngalakan niyak. Tapno awan ti kabingay ko. No adda man magatang ay ayam. Uno arwaten. No adda ay ayam idi. Kapara ka na kami, dubing kami. Aglulumba kami. No adda ka di udit pila o mabagim. Agdidinurong kami. Kas naman terawatan. Agiinagaw kami. Apay nga kurkurang. Kaputa, ad-adda nga kahit di madre nga ipaayda. Ti para kadakwada. Ngimta kami nga ampon. Saan nga tamit, sweetheart? Saan nga tamit? Ano nga saan? Pati mamadre kat amuda kat naglaigdang ang kurakot. Pakawanan na kakuman ni hapon Diyos. Ano pakawanan na hapon Diyos? Nagpapaysumat. Saan lang nga di kita adda ti gobyerno ti kurakot. Pati di kita adda ti bayang punan. Noon da maitad kadakwada nga donasyon nga kwarta. Adadot ibulsada. Pang personal da. Imbes nga para ka nagiti ubing nga ampon. Isardeng ta na pasalitaan na ita. Hindi ako nagdasar na mangantan. Aywan gayam. Iapod dam kanya kadati. Nasa pulan da nga nagmalmalim. Sikat na nga alay ti kahay. Imbas ka siya. Siya ti kahera. Kaya sikat na nga alay ti kwarta. Damo ka di mo malagip. Sige. Tapay lang arot mangan. Uwain manong nemi adda idi nangampun kaniyak. Tsak malipatan di gitoy. Tati ko edi karamukat na siya at damanong. Yung nagbintutak. Hagsipod ta. Husto di kunada. Siyak ti kinayat da nginampun gabot at kailakon makatulong akon. Bonggalo ti balay manong nemi nga nangalad na kanyak datatang bantor kininanang siyanang. Ididamo manong nemi na siya at pailaeng tadawan 1 year nga provision ako nada nga pangsintiran de kitay bayampunan no talaga mit lang nga agbalin kam nga agbalin nga na siya at nga digitoy nga mangampun kada kami. Ibada nananahin manong nemi ti mga makatawon ko daytan pinagbalindak metten nga babaunin. Sanggabasit lang idi manong nemi nga kamalik kuno biddot ko ditoy nga napadasak ti mapatiltilan. Mapadasak ti makudot. Mapadasak ti mababaot. Biyang ko tulat naman yung tagsangsangit manong nemi. Tawan sa bali nga pamanak. Nanya nga ron. Binaybayan nakmet na ginaganak ka niya. Manong nemi nga dungarigat ko ti sidong. Dagiti nangampun kanya. Awang pulos ti mangisakit. Sobra. Pinagtrabaho dak iti unag ti balay, pinagtrabaho dak iti taltalon, pagbaklayan dak ti irik, manong nemi nga jak kumapay la kabaylan ti nga mangbaklay.
Ket sang kabasit lang nga bidot ko na kita makaramanak do sa endak ore lag dardara ore lag basugsugatak. Idagtawen ako ni ti 14 manong nemi handak takidin binagbasa. Kidam ti ulpit da. Disgrasya manong nemi nga naregreg nga tulid ti sangasako nga bagas ket natupakan manong nemi tilupok na sugat. Imbes ko mang hospital dak manong nemi saan. Binarabadan dala ang manong nemi nginik kanda iti kayo tapos kasta kita maitakder ko ti bagik kuno maitakder ko ti sakak. Kaya orek pilay-pilay aktun nga kakaasin manong nemi pagtrabahon naktupay laing. Kaya talaunay tinimula iti barukong ko, panunot ko. Ngagurak karigito nga nakampun kanya. Ket gapo manong nemi ta sa anak bater nga makapagtrabaho, gapo nga rod tiya, napasamak iti sakak. Pinagtalaw da ko na. Nasyatmat ko na ka. Tapno ako maawana ko ni timpyerno. Kada ito matandi ka po na manong nemi no apay nga nagpalpalamaak. Imbaglaki din manong nemi iti simbahan nga pagpalpalamaak kina siya naktipadi ket pinagasan na ti sugat ko. Hindi may pagnakon ti sakak manong nemi nga saan nga nasakit nga saan ako nagpilpilay. Dinakbat nga rod inala ngagyang kumati simbahan taado kanon. Nagitiya agikan sadyay. Intultuloy ko lang tamot manong nemi itiya biyag ko agpalpalama aging ka manong nemi nga nakadanunak. Bidida ito nga lugar. Nagbali na kidi manong nemi nga karwaser. Kadag iti jeep, kotse. Nga maturog ak latamutan manong nemi ito ti jeep nga nakaparada. Nadawasit kwartak, siyempre. Igatang ko ti kanek. Ang nga manong nemi nga naidakdag iti may sa nga talyer. Inalanak taking kukuhang ani tadadamihan nga kas helper. Ididamo manong nemi ikarkarok lang ti kanek ken pagyanat. Imamong ka di manong. Gabutan na laingak ngagtanda sipsiputak da kita aramidan da. Aging ka ganog may sa tultuladag kayang-kaya ko na. Nakita kinadlaw manong nemi ni tadadamihan ti interes ko. Kahit mo ti makasusuro barok. Kinunanay di. Una. Isuro ka. Nagyaman na tata. Isuro ka. Kahit no makasusuro ka ton. Sweldoan kan tumaten. Kahit no adan ton sweldom. Saan ka lang agtalina dito. Sumapol kan tumaten at mabalim mo kapag kasiraan. Ganala ka. No, saan ka nakapimpiman latag to. Halistuwa ka nakasurusuro ano. Wine. Halistuwa ka nakasurusuro anong nemi aging ka kayang-kaya kon. Kaya dita napahanan nag-bike rate anong nemi ni tadalamyan sa Amerika tad sa jari kita anak na. Pasublihan naklatamarok na adornong mo. Tagbali na nang ukukam na ito nga talyer. Kayang-kaya mo din. Siya mo din ti boss da. Dagito ipada mo empleyado. Ken dahil tumatin tag-asawa kini Juna nga kahera. Itatamit. Abay, kamadlaw ko kursudahan mo Juna kat. Paisudata, kursunata ko ni Juna. Ngayon, arim matabain maga. Gamata mo. Arakom sa mong bisituan. Gamata kayat nakamot ni Juna. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Siya akong tinagbaling nga boss. Siya akong manong nemi daking ko kat italyer di papasubyak isuna. Nanubya kon manong nemi ni Juna. Na-date kon, na-hotel kon. Idi agangay nagkalay sa kanya. Kaya nga manong nemi inot nga nakagatang kami iti lute. Ken kastamot nga napatakderanan iti balay. Nga iso ito balay mi ita. Yung ti korang mi manong nemi.
di ka matlangin madan iti anak. Numanin ulitan manunemi ti asawak ka mangibaga. Ikatemon ti kura iti baruko mo si Dart. Di ka di marigatan. Barbareng no, nayunan ni Apo Diyos ti parabor para kadata. Pinaraburan na ta, iti napintas nga negosyo, kaya yung kastamatan, paraburan na to pa iti anak. Sige. Anat sige. Ikatemon ti kuram. Kahit kumat ka nga ikaten, agam numalagip ko, terming nga purburak ti darak. Kagurak na kita ng paybay a kanyak. Kagurak na kita ng ruman kanyak. Sige. Mangantang ron din sweetheart. Siya akong tumangidaol ti apabakararag. Kaninayon manunemi ti asawa ka ni Junay ti kararag na sabi ko ta regriga kon ti guray ti barukong ko. Nasilawan ni Apo Diyos ti panunod ko. Mangkudkudrap iti panunod ko. Aging kanging kadeng ko nga dagos manunemi. Makamukha pa lang iti talyer. Dapat nas ka ng papanak. Panganap, iti probinsya. Iti naggapo ng probinsya. Yeah. Tanong kadkaduain ka. Sino kat magkita nga rin talyer mo, awan tangan doa. Masapul kadkaduain ka, tapos nagkastakit ka. At damang igawid kang ka, just in case nga matit aramidem. Sino nga rin pangital ka na negosyo. Kaya mat. Nimang damihan. Nimang roldan. Sige. Ito na no. Ora ito lawas na. Sige. Kuyugin ka, sweetheart. Kuyugin ka sa dinuman ti papanam. Tapno di kastakit ta. Maragregan. Takarkargaham nga kurang. Manong nemi timo na nga tinurong mi ti asawak ket iti balay dagiti naranggas nga nangampon kanya. Dito ka di ka balay? Diba? Napintas ka balay sa kadi. Sweetheart ha, igawid mo lang trick nam. Numakita mo to ida. Nagtugtog kami manunemi kat may isa nga napintas na bakit iti nang ilukat. Saan mat nga ni? Ti bakit iti nga naranggas kanyak manunemi? Ni bakit siya nang? Apay ka di? Ni pag nga orasyo, ma'am. Nada ka di da tatabantor kini nanasyanang? Rikiti dati nga king kukoy di dito ka balay. Sanda ako ka na. Ay ala, sumrik kayo. Hindi kayo magtampastrakin. Sumrik kayo, kaya nagtugaw kayo. Manong nemi, pinastrike na kami nga pinagtugaw. Dito'y ko nga namuan. Ngayon lako dagahipin di balay da. Ininot ka na pukaw dagiti sa nikwada. Tapay man. Nasurutan ti lakay, ti nagsugal. Ken dyan mo, lakay lang arudan, nagka-chicks kanupay. Ora dyan bakit? Binalas na kanumat, ti asawa na. E dyan, naisalda, nailako da, nagitiya, nalawa kataltalon da. Aging ka, ngiretoy. Saldada idi, ngayon lako, dahito yung balay, na kami tinakaala. Sardi yung haro din tiyayang danana. Kinunak ba nung nemi? Didamag ko akit adada, ako obrada ka nun, di may isang pigari. Sa dinutayan dahito nga pigari. Sinaludsod ko. Imbagada mat manong,
Nagyaman kami. Kat tinurong mineta nga lugar. Samat unay nga nalawa dakkel a pigari manunemi hinggang nagsaludsod kami. Mabalin nagsaludsod kapsa. Mabalin. Amo mamda tata bantor kini nanas siya ning. Ay, katay matalagda ito na ita kapigari. Daya barok-barok ti pagyanan da. Abay ka di. Awan. Sige, thank you. Ikaw kawid nak, manong naming ti asawa. Kunro ka lang ng sweetheart. Ha? Parktisa ka. Anong doon arti bagam? Makabutan. Manong naming tinugtog ko tiya narukupen nga bulong tiridaw nga plywood. Iti tadamang ilokat. Ni bakit siya nang nakakurkurbat-batan nga nakakutkot to. Sino kay kanya po? Bakit siya nang? Away siya nang tinagan ka. Malasin na. Lasin na. Malasing ka. Ay, nagwapo ka matan barok. Siya sinuak. Eliser. Huwag siyak. Siyak ni Eliser. Tinampun nyo. Kalpasan nyo kat inrurumendak. Tinagabudak. Pinapanaw dak. Sweetheart, nagtala ka lang, sweetheart. Ay, pakawalan na kami, Elisa anak. Pakawalan na kami. Pakawalan na kami, anak. Sa dinutayan ni Tatabantor. Iso tayo dyan sa awak ni. Abeg pilay-pilay. Na disgrasya. Yung paghatag pilay-pilay lang. Nakakutputong natin tilakay. Ano brahe to'y? Tapno lang nga dahakanin mi. Da amin ti makamoy to'y ang dalos ti ubong mangpakan ka na kiti baboy. Noong pagagat baboy kami. Kaputa baboy kayo. Ay nagayip sa nga sa siya lang. Lakay bantor, bigbigan nakman, malagip malasin nak. Iso ni Elisa lakay. Ha? Bigla manong nimi nagparintuming talakay ito sa ngawanan. Pagkawanan na kami baro. Pagkawanan na kami kuma. Nagganas kay kumangak danog-danogan nga da kugtaran. Nagganas kay kading napating pagtigbo. Pagtimugan. Nagparintoming manong na imiti bakit. Nagastawan iti isang sangid na nagpagpakawan kanya. Ay nana, tata, saan ka nagparparintoming kasla? Tumakdar kayo. Kung nati asawa. Tamno lang may panagnig mi, di na lalaos ka magkang panagpakawan, kay kuha na balasan ko. Talaga nga sobrang inaramid yung kang kuha na idea. Sana katao. Nakakaroak pa yung ayop. Napya pa yung aso. Tas anda nga babautin. Kaya nagitipusa. Kaya siyak. Inamputnak tapno balinak na taghabuda. Nagpapada kayo amin. Sweetheart,
Kagura na kanina po Diyos nung di mamot mamakawan. Pumanatan tuloy, pumanatan. Nagpakpakawan na kaking ka. Basta pumanatan tuloy, bumikan. Yung hindi makadayo kang basit manong name. Pinasardin ko ti kotse. Sweetheart. Madus-dusadan. Iti kasi dyan nararamid na ka. Pakawanan mi dan. Dus-dusahan na po Diyos ida. Diba? Nanam ayda-idi. At sa nikwada. Ngayon anet na pasamak. Pimandan. Ngag na identik barong-barong. Nakakutkutong da. Kakasi na siguro matagabo. Baka umanaylaing nga kananda. Iti isos paspasweldo da kadakwada. Pagsublita. Sa ganang ti kwartam. Tek kantay da. Sige. Sublita ka natin. Nakatakder da pa lang na kita agasawa manong name nga nagpasungad ka na kami. Iti makasidag kami. Nagparintumay damat manin. Tara, nana, saan ka nga parintumang pa? Si papakawanakon ka na kayo. Nagkaman kami. Nagkaman kami, Elisa. Kinawatin nyo na itutulong mi. Jonah. Ikami na. 5,000 manong. Edad mi na ito yung kantidad. Makamu kayo ng pakusaran nyo. Dakil ti maitulong na kada kami na ito ang kantidad. Elisa, Baro. Sige. Kabin. Awanin ti kurak ka na kayo. Oh, sweetheart. Ano manik na imita? Just the same. Pahampay limagan. Nukunam no, amukon ti mapakawan. Lumaganan ti riknak sa amet. Gabot at da pala gura. Gurgura yung pala naganakken ka. So di na sumaro na papananda. Tibay ampunan. Agpakpakasi ka na. Agpakpakaasi ta kadakwada. Tabarbaring no. At da maibagada nga, pangurugyan tamang sapul. Dagi tinaganakken ka. Napangkam nga rod manong na iti bayampunan sa barindig ti agyan. May sa nga madre nga napintas ka na isem manong na iti nang-entertain ka na kami. Ano kasta? Nagkapo ka man dito'y? One sister. Ikat kumusta ka nga rod itan? Ado nga rigat. Sakbay nga masun sa tibiyag ko. Tibiyag mi. Sister, saan ngagtal na tirknak kan panunod ko? No jak matuntunan. No sino at talaga dagdagan na kanya. Please. Dagdag imuno na ko ma. Nagganito ti mga ibaga. Padas nga kitak ti record. Aya? No mampay confidential ko man ito. Ingam kabuta. Sika mismo nga masagnan iti concern padasan ta kitain. Manong nemi manlaw ko na siya at dating namadre. Kabayatan manong nemi nga dabi na una nga nangukag iti record kasasarita na kampay laing. Sister, kumusta ti kasasadyod to eh? Ay, agtultuloy nga narigat. Gapot na talagang umadado dagiti ubing nga mayampon ditoy.
Gabot mo adu dagiti dakas nga nakanak. Sa mo ko nanti kasta. Ay, sir. Api ko majak ibaga. Anya ti rason tapno maampun ti may sang ubing. Saan ka din panang panaw, panang baybayad giti naganak. Adda da giti rason nga kapilitan. Naimula ti goray ti panunod kenrik nam dagiti naganak ken ka. Sino kumatisan nga gumura? Nagruran numarik na kay ditirikat. Ngaruna kit ada nangampun kanyak nga nangirurumen nga nang tagabukan nga. Kasta. Adumat arikat ko dito. Doon saan nga siyak ti makauna nga agpila. May busanak ti makan. Pag-iinagaw mi di kita ayayam kada arwatan. Kasta pilat mapaspasama kita. Nung naridam ka, makauna ka. Ngam nagkapoy-kapoy ka. Talagang maudi ka. Gabuti ka basit, dagiti umay agidunar, nga kaadu di kiti may ampun. Ngam mo kiti, sister, yadada da kiti mamandre, ti pang personal da, ngam para ka dagiti ampun. Mabaling nga kasta, tinapasamak idi. Ngam saan ka kadagito yan? Tas yakod ti mangimat-maton. Manong nemi husto ti ko nati madre. Taday tamat ti pamati manong nemi ti asawa. Saan nga agpapada ti aramid? Talaga nga dari kiti kurakot at dadagin saan. Iso nga mamati akmat ka dito nga madre. Asang sakot ka sa srita ti syudad. Kurang nga talaga ti supply. Di kita agidonaro. Sister, no masulbar laki din ti problema. Ikarik ka na kayo. May isa kaming agasawa. May raman kaming agasawa. Na mag-supply. Mangted ti donasyon. Noan yaman ti pagkurkurangan ti bayang punan. Ay, yamanin mi una ya, sir. No kasta, thank you in advance. Ay, gaman nung naming ano kaganda ti record. No si bibiyag pilang na ito nga tao, mabaling asot pagsalutsudan nyo. Dito nga nagan. Mrs. Elizabeth Fernandez, iti dito nga address. Agyaman na, sister. Kat naman nyo, nagsublikam ito nga kasawa at tumulong ka na kayo. Natuntunan mi manon nemi na itang address, kanda itang anagan, atak kilabalay, langati baknang. Laro na lang din ti makita mi tinalapsat, nga bakit manon nemi, nga isu tagnagan ti Elizabeth. Siyak ka di masapulyo. When ma'am, naggabu kami di bayampunan. Tapay. Tinagan nyo kanandras yun tindad na kata kami. Tapno matuntunak ti kayat ko tuntunin. Sino ka kadi? Siya ni Eli. Eli, sir. Bautista. Eli, sir.
Eliezer, sumrek kayo. Dumanon kayo. Kaslak na naikanitiram nama manong nemi. Tanadlaw ko magagagaran met nga kenrik na tibaket manong nemi ng pastrik kada kami kalbasan nga imbagak tinagan nga Eliezer Fernandez. Bautista ko nakuma. Tatibaket tag na Agpilio do Fernandez. Hagto ko kayo. Mabigla nga, tawagag na ti kan kadwami. Inday, magisagana ka man ti meriendami. Wen ma'am. Adat meriendan, nairapin na tag merienda. Ma'am, kasano nga nakadano na ibayang po na. Dakay ka na tiba ka mo. Ikaputa, siya, tinagbaling nga amo idi, dagiti naganaken ka. Itinalawa nga, farm, empleyadok idi, dagiti naganaken ka. Ngem, maladaga ka pa lang, hindi mapasamak, di ba yung nga trahedya. Nauram, ti balayo, kat nauram, dahil dinanang mo. Ilinto ta sigon, ti istorya ni Fidel, nga ma'am, nakariing, dakilan ti apoy. Kawan ti sabali nga muna, nga insalakan na, no saan nga sika. Idi mairwar na kan. Nagsubli, tapno isalakan na met, ninanang mo. Tanara, naira na idi nga masakit ninanang mo. Saan siguro nakabangon? Ngem, iti sa sarek ti amam sikun kayang kuwana ti maururam nga balay. Ada nagtupak, kanang tupak kang kuwana. Naala ti saka na. Nakatokkulan ti saka na. Saan nga kinabailan pa ay? Tinagdiretso nga mapamangala kininanang mo. Kadagit imarayat, iti nangiruwarin kinitatang mo. Tapno saan nga itultuloy nga oraman, ti uram. Natay ninanang mo. Nasarakan da nga. Nagsak. Ni ospital ti amam. Nakaro. E di pa nakauram ti bakin. Yung karigatan naman ti magna. Ngam kakaasin piman. Nagyang kay ti ito nga balay. Nga da kamin. Iti halakan ka. Yung tsaka mo. Tasikatin ang rugyan, tirakil nga apami ka di asawak. Di na ngamin kayat, nga da sa bali nga mailaok. Nga da ita magtigapunan no hapay nga. Inala ka ni amam. No mapera yung marigatan ti amam. Nga mang tarakan kang ka. Kabutag trabaho man. Ang awamat ti unay timayat kang kuha nga mga adat at di mat unay makapagtrabaho. Aging ka. Ngadi salud-sudak no sa dinot ayan mo. Kinaikayatan ti amam ng impanaka ti bayampunan. Tapno nataltalgat ka sa diyay. Ngam no iso, iti mang padak ka lamang tarakan kang ka. Hagi ka, na nagsakit ti amam. Kat nasarakan dalahingin, na may sanabangkay, iti langalang.
No sa dinno tinang itabunan da iti inam, sadya mat tinang itabunan da iti amam pinagabid. Kasta tinapasamak. Kasta ti resulta iti trahedya na pasamak iti pamilya yo. Sagbay nga dadakas nga napasamak kaniti tatang mo. Aday may naintad kanya. Mabitlaing. Mabitlaing orahin no. Iditalyawan nagkasawak manong nemi. Makita na ano kasanungot ti ba nagarubos ti kitiluwak. Hinarakop na ni Chula. Nagsangit met. Elisa, ada ka di palaguram kadagit naganakin ka. Siyak turumbay agpakawan ka dakuwada. Siyak turumbay agpakawan ka dakuwada kapag nakinurgurak ina. Hindi man kayam nagayayatan si amin. Hinagkamanak kinitatang ko na siyak ni munangin sa lakal na. Hindi nga oram. Kaya may imagine ko no kasanulaing ang tirigat ti may nga ina nga mapuuran. Kasanulaing ang tirigat ti may nga ama mangikarigatan ko mga magpatakil di kas kanyak. Idin to na disgrasya nga na oram ti maghina kat sanunay nga makapagna. Idi yung masadagan manong name iti bakit ni Mrs. Fernandez. Karton de sapatos. Isut indan na kanyak. Nga. Diyan mo, tako na no adan tugon daway. Nga makita ka. Kaditid ko keng ka, dito'y na karton de sapatos. Ano't nagyan na, ma'am? Lukatam. Wallet? Wahan pitaka. Inopen ko ti pitaka. Naikwadro manong name iti matang ko ti may sa nga ladawan. Ladawan niyo. Kada ginaganakan ka. Idi maladaga ka. Idi pabunyagan na ka. Isuda ito initatang mo. Ninanang mo ken sikate bubaen ninanang mo. Kadada surat. Inalak ti papel ti surat manong nemi nukrad ko. Ababalay nga surat manong nemi ikit binasak babayan ka na ginamatak. Keng ka, Eliezer, anak. Pakawan na kami kininanang mo. Tadi mi maituloy, tagserbikan ka. Nga mangipa ay tinaranyag kumamasak bayam. Ngimi karkararag mi akang kanayo na sabi ko ma. Tanda ka din na siya at akasasaad. Sabay ko ma, tasan nakakabaybayan ni Apo Diyos. Kad magunod mo na niyan tuman terapahap mo. Ipatpatag na kaunay-unay, anak. Inarakop ko manong name iti surat kan tiladawan. Dito'y manong name naibagak ka mismo. Pakawanandak ko mananang tatang. Pakawanandak ko At napang kami nga mismo manong nemi itita Campo Santo. Iti nakapinmiman manong nemi. Nga madadadail pahin nga krus. Na di paket din ba sa tinagan dikit naganak kaniyak. Itinagabay nga narakupin nga krus.
sweetheart. Papintasin tayo ito nga tanim. Bigit tinaganakan niya. Pasakop ta babae na tinapintas nga pansyon. Yeah, sure. Tatang, lalang. Kawanan da kuma. Si papakawanan di tinaganakan ka. Ken para kadakwadawan ti basol mo, sweetheart. Tinas kanita, amumon tiga po namin. Awanin kura itabaro kong musang ka di. Awanin. Diyos ko, pakawanin dak. Na nagyamanak ka na kayo, Diyos ko. Manong nemi nagganas ken nagpindas gayam tagbiag nga awan ti kagurkuram. No diket ayat lata iti adda iti kahon kam. Kunak manong nemi ta nagbalin kami nga nasya at nga gasawa kadagiti agkasapulan. Kadkas iti karimi manong nemi binulan nga magted kami ti donasyon iti bayhampunan nga nagapuat. Di moras manong nemi ti negosyo mi nga talyer gapot adun nga sanga. Pimintas di balay mi napanaburan kami ti duwang anak. Di Junior ken kastamoten kini Angela. Manong nemi dito iti pagkasarita kanagyaman naklauna iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga inak insen ken ka iti Italiana through your messenger. Ket sabi ko dadamat na ibatik nga andal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya, more power to your program manong and God bless. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Eli Sir. Thank you, Eli Sir. Thank ka pa nang iburay, ti pagkasaritaam. Thank you mat kadagiti nagbuya. Aya, ni...